Abusia na mo akwaba Edwaba New G70 and first time on you YouTuber. My source or subscribe channel. Now I like it, I share as well, I comment am I. Abusia opese bo adwuma on the rule so edmawa. Obetimi afa your number no screen and say now afre na ye no wadi enkomo. Enye sika kesi bi sika kuma bi anebejo. Abusia for Salinko kuma old actor Salinko ede nsem bi abeto abontin nanama show times onwa show times so ana okeka nsem na busua mepese wodi wani ebedi video na chi na wakokotie emu nsem ene hawa osi eka nsem ne fire mema remfise obe subscribe channel no like it, share so a comment amaye ebusia yenko na yenko video na bra eba emu nchire mo so ye de be so aka ama na u case here demu ino no kure bia me free ha no menya atamfo bebre ene misro kan ye misro eno amfu me tie nyina me bompa ye asre wadi nyame chenya nkopon se ne omwa me kasa because se me kasa bia won say honorable no nye ono ne ne ku Asem no na gugu wani me ne honorable enku like that's the case now me need the word creative arts and watch no na ebe kuntokwa no okay enti won say woni me dada nti me ntan kasa radio so ne ade obi kura frɛ me me ma yes ade be chi no enti ya kasa wie na say nyanya ya ya kasa wie me kasa si na hwe na awo no awo dem pa enti say we ya na ebeto aso ankam kasa wie a wo wie ade pam me ani ebe low condition Asem se boy to go na meje papa yi phone me de adum na me hwe achievement ya creative arts oma make me hwe ni nyina conference award and creative arts invite science for and ye be health work and ye be say enti kasa amotie kasa ni nyina mo chewu mo che yes I'm telling you the fact because ye be kasa panel members ye bia na onua show time ye DBT time na maami mo amo dress by nso ya mo mahu so mo ba ba na de ye kan enkosi 4 years enye se ono abujifa na me attack no ensi 4 years said your papa yi kan ye be sa betena e be discuss na inshira ene en munyamo nka papa na wa betena so His Excellency John JDM Mahama yam inshira no ope artist Asem papa me be biadem betena bia mboni din pa opa afa me NPP campaign manager honorable ameba anche meka cho se papa no ye good say yes ye popia mana ye bibi papa ma ye pa ye 2025 yi mu a ye nyin free ma me na waba no on the congratulations ye obi ye mfa ma no ne mo papa na mu dwene ye ho nti yemfa ye message ni call ho direct papa na mu ni mfa nkoma jifa de so ono de yi for South Africa ni Malaysia for beba besa no no be invite yi bloggers mo makotwitwa ama no mo hu so nkro wa ma nkrofo aba JDM no so na si wo say on die no na on tietie ya no di sem na on try say obetoto no nya den wo ko office wa betena chiri me chiro ba bi ade ne wo sama kobida ye bre wa metena so ye wo fa yi makokreku ma kreku ama ko online ko busa say kreku di eye de ne ma creative arts wo de so blog magogo they also a deputy now main minister also no main minister ti dia main minister nti dia main minister ne be kan no ye nana say ye fa adwene ye fa ma me no congratulate no papa na waba no His Excellency na mu owo abadoye bi man enti say ye adwuma na ye no omman ye private sector developers menim say ma constructive growth ni ya say me Salinko e bia na me wo Denmark nkrofo bi ma invite o mo me ba o ka say me nko che honorable jifa kora na me nko onu ani fi o a onye ko
na honorable jifa no mame approval instant na me fa say Denmark for na me for mo mesne se kumase kunsu asase na de man na me de omukọ ne koma ko develop na u case here dem yi no kure bia me free ha no me nya atamfo bebre ene misra kan ye misra eno amfu me tie nyina me bom pa ye asre bodi nyame chenya nkopon se ne omwa me kasa because se me kasa bia one say honorable no nye ono ne ne ku Asem no na gugu wa me ne honorable enku like that's the case now me need the word creative arts and watch no na ebe kuntokwa no okay enti won say wonim me dada nti me ntan kasa radio so ne ade obi kura fra me me ma yes ade be chi no enti ya kasa wie na say nya ya Gini shekan. Ya kasa wie me kasa si na hwe na awo no awo dem pa enti say we ya na beto aso ankam kasa wie a we ya de pam me and you below a condition I say boy to go na meje papa yi phone me de adum na me hwe achievement ya creative arts oma make me hwe ni nyina conference award and a creative arts invite science for and ye be health work and ye be say enti kasa amoti he kasa ni nyina mo chewu mo che yes I'm telling you the fact because ye be kasa panel members ye bia na onua show time ye DBT time na maami mo dress by nso ya mo hu so mo ba ba na de ye kan enkosi 4 years and yes honorable jifa na me attack no ensi 4 years said your papa yi kan ye be sa betena e be discuss na inshira ene en munyam nka papa na wa betena so no His Excellency John JDM Mahama yam inshira no ope artist Asem papa me be bia dem betena bia mboni din pa opa afa me NPP campaign manager honorable ameba anche meka cho se papa no ye good say yes ye popia mana ye bibi papa ma ye pa ye 2025 yi mu a ye nyin free ma me na waba no on the congratulations ye obi ye mfa ma no ne mo papa na mu dwene ye ho nti yemfa ye message ni call ho direct papa na mu ni mfa nko jifa de so ono de yi for South Africa ne Malaysia for ebe ba besa no no be invite yi bloggers mo ma ko twitwa ama no mo hu se nkro wa ma nkrofo aba JDM no de na si wo say on die no na on tietie ya no di sem na on try say obetoto no onye den wo ko office wa betena chiri me chiro ba bi ade ne wo sama ko bida ye bre wa metena so ye wo fa yi Makokweku kreku ama ko online ko busa say kreku di eye den na ma creative arts wo de so blog magogo they also a deputy now main minister also no main minister into their main minister ne be kan no nana say ye fa adwene ye fa ma me no congratulate no papa na waba no His Excellency na mu owo abadoye bi man enti say ye adwuma na ye no omman ye private sector developers meaning some ma constructive growth ni ya say me salin ko bia na me wo Denmark nkrofo bi ma invite wo me ba o ka se me nko che honorable jifa kora na me nko onu ani fi o a onye ko na honorable jifa no ma me approval instant na me fa se Denmark for na me for mo mesne se kumase kunsu asase na de man na me de omukọ abujanfo we ne nsem bia salinko ya de ababeto abontin ewo nanama onua show time so nsem na okan no wankasa wutie mu hawa na osi eka nsem no yede edefa opese ebo wadwuma odawuro edma so a obetimi afa ya number o screen ase na woni edi enkomo remember refise over subscribe channel na wa like so a comment a share so amaye ebusia that's an yes I be share makram bye bye